Assalamualaikum hürmetli tamaşaçılar. Sizin bilen Huzur TV kanalında Rezide Hüseyinova temli bulsun tapşırığın alıp baram. Bugün biz sizin bilen bik temli tağın bir rizik hazırlarız. Onun için bizge tavuk bavuru, mine şulay pişkendigi, koymak, soğan, uğuştan uğulgan sır hem alma kirek bulacak. Ol indi bizning zapikanka deb atala. Şuna göre bik iktibar bilen qarab turig'iz. Bu rizikta sizge hoş gelir deb o'ylayman. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni eng birinchi ettirib soğandan başlayız. Soğanni vaqtına to'rab qizdırabız. Şolay şapmatlab to'raymiz. Digisini endi men aldan hazırlab qo'ydim. Onu tuzlu suda digini şolay bürüttirib olamiz. Şolay may salagali. Hem endi soğanni tabağa salıp qizdırabız. Biz endi her vaqtda zapekankani yasaymiz bit endi berengi bulamığı bilen, sıyır eti bilen, mine tavuk etinden ele şulay zapekanka hazırlaganınız bulmagandır. Mine bik iktibar bilen qarab turig'iz. Mine şulay bizning soğanımız kızatıra. Mine soğan şulay yılata endi o soğanımız kızatıra. Hazır endi bizge kirek dige. Biz onu katlam pişiremiz. Zapekanka bulgaçtan men endi bugün şunday piyala savut aldım. Piyala savutni ezgine şolay maylab jiberemiz. Hem askı yağına ilişine digini salabız. Mine şunday temli, diyetik Allah bilsa biz sizin bilen rizik hazırlayız. O mişte hazırlana. Men endi mişni aldan qabızlab qo'ydim 180 gradusga qadar. Mana digisi şulay jeter. Hem bizge bavur kerak bo'lar. Bavurning endi artık plyonkaların, mayların, suzulup turadigan jipsillerin biz olabız. Mine bu çista şunday buldu. Mine bu jirengini alıp jibereyim hele. Onun orta bir jirindegine plyonkaları var. Bizde endi gül halal riziklar Allah'a şükür. Mine halal riziklar bilen yine işleybiz. Mine şunday halal riziklar bilen işlep endi tapkan mallarımızın bereketin Xuday Teala bersin. Her biri bizge de şolay. Zurrak keseklerin ezre kesip jibereriz. Ol bik tiz şolay hazırlana. Onun plyonkaları şunday jipsillerin alabız endi. Men her vaqtda da rizikni hazırlagan vaqtda yuvib vaqtlarni alıp turması için men endi her vaqtda da her bir rizikni yuvib istelge hazırlab qo'yam. Şuna göre bir de aptıramagız. Bir de riziklarni yuvmay ekan deyip yumish hazırlay deyip men endi albatta aşsu bilmesinde kızlar menga bulaşalar, özüngene işlep bulmay. Bütün aybirlerini şulay hazırlab istelime qo'yalar. Allah'a şükür. Hem mine şulay biz digini salgan edik. Hazır endi biz mine artık kanların şulay ezerek alayım eli. Hem onun üstüne biz şulay tavuk bavurun salabız. Mine endi bizim soğanımız da kıza. Altın su tüske kire başladı. Hem bavurunu şöyle biraz tegizlep jibereyim. Mine endi bizim soğanımız kızdı. Hazır endi bavur üstüne tuz hem bir sepib jiberemiz.
Менә шулай. Бауыр өстенә инде без хәзер кыздырган суганыбызны салабыз. Менә бит. Менә ничек матур, шундый безнең запеканкабыз була, Алла бирсә, катлы-катлы. Менә шулай суганы салдык. Хәзер инде безгә алма кирәк булыр. Монда бит әле безнең шундый алма да бар. Кып-кызыллары, мап-матурлары алманың. Хәзер алманың кабыгын чистартабыз. Бик тәмле һәм шундый үзенчәлекле ризык бу. Моны балалар да яратып ашарлар, Алла бирсә. Гомумән бауыр бит инде ул файдалы. Аны әлбәттә балаларга да, алаларга да кулланырга кирәк. Бауыр бик файдалы. Менә бездә ресторанда да бу тавык бауырын бик яратып ашыйлар безнең кунакларыбыз. Аллага шөкер. Менә шулай һәрбер килгән кунакка эшебезне инде җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз әлбәттә. Матур иттереп хезмәт күрсәтергә. Менә шулай. Һәм инде мин алманы вак угыш аша уам. Шулай куйым әле. Сезгә дә күренер, миңа да җайлы булыр. Үзәге аның шулай үзеннән үзе кала. Менә шулай тигезләп кенә алып барабыз. Тешләр әзрәк кыелды. Аларын инде алып җибәрәбез. Һәм алманы суган өстенә салабыз. Менә күргәнегезчә безнең инде сыр һәм каймак калды. Хәзер без монда каймакны салабыз. Мин инде каймак алдым. Майонезлар белән бик эшләргә яратмыйм. Менә шулай каймакны өстенә сөртеп җибәрәбез. Менә шулай без инде каймакны өстенә салдык. Хәзер бер 10-15 минутка кайнар мичкә куябыз. Һәм инде бераз кызарганнан соң өстенә сыр сибәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Менә инде студиябызга тәмле исләрен чыгарып, безнең ризыгыбыз әзер булды. Менә шулай. Менә ничек иттереп ул матур гына шундый әзерләнде. Менә шулай. Шулай дүрт. Менә хөрмәтле тамашачылар, ничек иттереп шундый катлам-катлам безнең запеканкабыз әзер булды. Менә инде безнең лимоныбыз бар, шулай табынга матур иттереп бизәп тә бирик әле. Яшел шулай тәмләткечләрне сибик. Һәм әзрәк ям кертеп җибәрик әле укроп белән. Һәм черри помидоры да куйыйк. Шундый матур гына, ямлы гына булсын әле бу. Бауыр запеканкасын әзерләү өчен 200 грамм тавык бауыры, 300 грамм пешкән диге, 200 грамм сыр, 1 стакан каймак, 1 суган һәм 1 алма кирәк. Менә хөрмәтле тамашачыларым, диге һәм тавык бауырыннан шундый тәмле запеканкабыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын, исән сау булыгыз.